lasso kuzampo ani sulela tenung omsara khachilu message aibaga jugnanga yan jakpakabni aiba yan jagni keji bo gata gata dini moterela kabni aibaga jugnanga hangte nocha ni aibagi kakthap hangte alekhile onoga korge dasu sulekhilla lasakpo jignangso ani sulela ai mangpugira yan mangpu chokhan mote songo folong katang chokhan bagaso jinda ani iglame mapatiruga jinda mani burukte theribari ani godnita madokhan nacha madangkhan nacha diabetes pressure cholesterol gata theribari jindara ofela ani julela yan jakpakam niso aiba jugnanga aiba hangara not pelala first ani ignila aiba pressure ga nam samikhena pressure ga kheni aiba cholesterol bu jakpakam ni aiba thinlunga nacha heart disease dang stroke dini paralyze diliga nen khamang pucha ani jule nikching anela aiba diabetes chiniga nacha nongpega nen khamang pucha chiniga nacha nongnila chabanga ming map dina chabanga kidney map dina no yan khaiso aibaga chinpa nangka dini jarni fatty liver dinja fatty liver dini samathurge chinpa pu map dina ani jule omchara mote songoba ngeri lepa ni ifebu marba rest manongpa ni aibaga semga nacha nongpega bu nen khamang pucha ani julela aibaga keji jakpakam ni keji thep khai bangni aibaga khanga joint ga kheni aibagi arthritis dang ono bone dang joints ka nacha nongpega bu nen khamang pucha yan jakpakam ni aibaga juma ga cancer ni om ga cancer ni waksa ga jum uterus ekchame waksa sakpega no uterus ka cancer nongpega bu nen khamang pucha aibang amabaga dathabu lepan time ga uhumala omjara waksa sakpega bu problem sona infertility bu cause ansala yan phapega denge keji phapega denge aibagi hanga lekhile anela chora lijong gyala saibang ngadni lidel ani sumswa maba lijong igni bu lidel igni bu maba puskin dabura thonglala nikchira exercise gyala maba suptangra sonita hang nangni bu dipela lijong so hangte nangma khile onoga korgeta sulenaji lidel ga korgeta naba zule makhidu lijong khaeso ngam thurga karma sumchudang ni haptarga ngam nga anila dikpeda exercise thurs mangyo aibaga jale jame